دسته‌ی منتخب تاجیکستان در جام آسیا 2023 در قطر نخستین بازی خود را انجام داد. بازی با تیم چین با حسابی مساوی 0-0 انجام یافت. در دوره دوم مرحله گروهی 17 ینور تاجیکستان با میزبانی جام آسیا تیم ملی قطر وام خورد. با مساعدت نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه قریب 30 میلیون معاش مهاجران کره تاجیک که کارفرما نپرداخته بود برگردانیده شد. در این باره نمایندگی خبر داده است. این نهاد نوشته است که سبب نپرداختن مزد مهنتی مهاجران نبودن شرطنامه مهنتی و شفاهی بودن مصلحت با کارفرما و بعضا صفت پست اجرای کار آنها می باشد. 5 январи соли 2024 дар шаҳри Кӯлоб мошини хидматии раиси шӯъбаи шаҳрии ҳизби ҳокими халқи демократии Тоҷикистон Салим Сайвализодаро оташ гирифт ва ин хабар верди забонҳо шуда овозаҳои мухталифро ба вуҷуд овард. Салим Сайвализода раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократӣ дар шаҳри Кӯлобро бо пои шикаста ба бемористон бурданд. гуфта мешавад ки пои рости Сайвализода шикаста буд, вале феълан саломатиаш хуб аст. мошини шкодаро ба ташхис фиристоданд ва натиҷаро мунтазиранд, зеро бархе шубҳаҳо паҳн шуданд ки мошини хидматиро қасдан оташ заданд ё ба ягон иллати нуқси фаннӣ оташ гирифт. муфаттишон аз соҳиби дуконҳои ба макони ҳодиса наздик наворҳои сабт кардаи дурбинҳои назоратиро талаб карданд. тафтишот дар ин самт идома дорад.